Ja, a te zelo boli? Sej bo ono, lej, sej sva že skoraj doma. Ja, živijo. Opala, Mojmir, kaj se pa tebi zgodilo? Oh, nič. Zjutraj sva šla v trgovino, ne, in midva stojiva tam, razumeš, na blagajni in pride en tip, ogromen, kaj dvigvalcu teži in se nama urine od spred v vrsto. Čakaj malo, že vem, kaj se je zgodilo. Mojmir, si te heroja, da te brani pred njim in ga je ti prebutal. Ne. Jaz sem lepo Mojmirju rekla, pejva pa na drugo blagajno, se ni konc sveta, ne? In midva tam stojiva, pa pride vzadaj ena taka malo starejš gospa, samo en oliven olej imela za kupiti. In Mojmir prijazen, kakor je, a ne, reče, ja nač, pejte pa naprej, gospa, ne? Pa že vem, stari je padlo olje na tla, Mojmir se spotaknil in se razbil kot marilica, a? Ne. Pazi, ona lepo plača in blagajna začne cinglati. In pol konfeti po cel trgovini in muska. In pride direktor trgovine s šampancem. Ker gospa je bila milijonti kupac. Čakaj malo, kaj pa zadela? Terenca, 4-kolesni pogon, turbo dizel, metalik barva, pa bone za 500 evrov, do konca življenja, vsak mesec. Ne me. Ti si, ja, normalno, mislim, čakaj malo in... Mislim, jaz ne vem, kaj bi jaz na tvojem mestu. Jaz bi se... Kaj, butu z glavo ob zid? Butu z glavo ob zid? Ja, to bi jaz, ja. Zakaj ona? Zakaj bi jaz? Cel dan že to dela. Cel dan že to dela. V avtu se je butal, povsod se je že razbil, ne vem, kaj ne naredim. Ne vem, kaj ne rečem, res, vso srečo. Ja, pa Mojmir niso vse materialne dobrine, no, ampak se imaš mene, pa Leončka, pa Božota 18, pa mojega očita, a veš, kako